guys vele bangithumela ukuthi ngithola inzotha for Dolly Dolly nenyamathi Dolly ne sengingangala nalomnye jaha uthi ngimtholile ngala istradini so uthi Mr Mongwe yeah Vusi Mongwe Vusi Mongwe thank you manje Dolly I have to ask because wangitshela ukuthi ngicela la specifics and unasiqala ngalokho unamali ne bank account yakho nginemali eningi lengondla Dolly yondle nami mlungu wakhe okay yeah imali eningi ukuthi engakanani how much close to 1000 rand hey wosisidula ufuna amadola ufuna amadola una malini yena uvela umlungu uphatha kanje ngamlungu noma Dolly yini umuntu omnyama noma mlungu umuntu nyama but unama hips efana ngamuntu nyama yeah mina ngijole nabantu abamnyama bafana ngijole namabhokobhoko ngijole nabelungu no yena dosisdodo una handling uyakhona ukumbambe kahle ebedini mina ngicedzini abantu abamnyama manje sengifuna belungu lokuthi ngilwela umhlaba wethu lo othatha bomkhulu wethu wena bathatha bo Van Rebek bathatha umhlaba unamhlaba wethu wena angikhuluma ndinhlaba la busy ngikhuluma ndimfata wena manje wena phela angithi athi mina ngina question and stuff so wena lo una legcwele ngakanani because naye akafuni lo umuntu lomnyama vele umuntu lomnyama vele obvious akafuni into lencane that is why abantu abamnyama bathanda bangathandi belungu funa because thina siphethe ama long nose ma elephant trunk yeah mina lincane but ngiyakhona lokulipompa okay yeah ngegarage ngalipompa lethi 400 limsebenze straight awena so ukuthi ufana na engine yeah kufanele nathi kuma audition ngidom audition for 2 hours lapha endlini ngimjolekisa yeah ngimjolekisa lapha ngidompompa straight and then yeah ngidozama kusinalo ngilipompe libe le size lafunayo okay yeah angathi kahle but story even asesitole because yeah but ake asathi nini ukuthi nicabanga njani ama comment section sibhalela ukuthi do you approve or disapprove as Dolly's husband mara mhlaba wethu siyawufuna mhlaba wethu ungakhohlwa asinikele ngahlaba lo ngathi vela wabude wa Julius Mali amabhizinisi but ngiyajabula ukuthi sikhulume because lesikhathi sanyalo nasikhuluma nemlungu kuba mnanzi kakhulu ngabe kukudzala manje ngabe kungu auction ungifasa ngamaketani ngithengisa phesheya manje nyalo ngoba siqinisele bento ukuthengisa vele yeah manje bebenda njalo abamkhulwini badla mhlaba wethu nyalo sesiyakhona ukucoca angikho auction asime kancane wena kana awuse India wena India awuse India wena India wakuba just nje ngibona libusa khona ufanele ngathi India so ngathi ngemkolo akusuRajesh wena hayi bebangifanisa abantu lamandiya kuhlupheka mara nami ngiyayibona njalo phela naku machilisi vele uyayithatha mapelepele right umsandele shempaphi yo just stop it there